Da nam djeca sva budu živa, zdrava, vesela, da svake godine se slavi na ovaj dan ovako lepo i sa ovo puno dece. Danas će se takmičiti u dve kategorije. Znači, bit će takmičenje za najjače jaje i za najbrže jaje. Za najbrže jaje će biti deca do zabavišta i od zabavišta do 8. razreda. Sada ćemo izvlačiti brojeve. Ako neko još hoće da se prijavi za najjače jaje, neka dođe ovdje da uzme svoj broj. Za najjače jaje broj 17. Nemoj to sitno više, molim te. 38. Polako, ajde. Nema veze. Nema veze. Bravo! O, dobro. Imaš što ti jaje? Nema. Mihajlo ide da. Ajde ti kući, ajde. Ajde, udaj. Spreme broj 1 i 7. Dobro. Pobedio si sa ovim. Ajde, ti mu udaraš ovo. Bravo, pobedio si. 41 i 14. Bravo. Koji broj? Koji broj? Opa. Koji broj imaš? 15. Ne prima ovo kameru, nešto. Koji broj? Lazare pusti. Bravo. Koji broj? Odmah vidi koji broj ide dalje. Novi ide dalje. Koji broj novi? Ovo je okršaj kod okršala. Nemaj na koji broj. 35 i 44. Dobro, 19. Koji broj? Stari koji imaš broj. Sve je pobjegao. Opa! Što bi? Čekaj, polako. 16. Čekaj. Ne na... Bravo, pobedio Pavle, si. koji broj? Ajde. Broj 12 ide dalje. Samo malo se pomijete, molim. Broj 1 ide dalje. 29 ide dalje. Pogodi na pravo mjesto. Pa malo Bravo. Pavle ide dalje. A direktno udarimo. Svaka čast. Dobro, 19 pobedio. 19 ide dalje. Broj 37. Broj 34. Jače, ajde. Hop. Bravo, Lila! Broj 15. Ajde, ti si prošli put. Ajde. Gledaj, ti razbio jaje. Bravo, evo. Novo ide dalje. Broj 15 ide dalje. Broj 15 ide dalje. Stanjajte glave. Mora jedno da se
15. Sad ću vas. Teodora je prvo mesto. Najjače jaje. Mnogo su stava, su mnogo. Pazi! 3, 4. To je brzo puka, ljudi. Evo ga tu. Ljiljana prvo za stariju grupu. Sofiju drugo mesto. Ovdje trećeg nije bilo.